Naragsak ang naglepas ti Rabi dagiti Abreño. Kalpasan ti nabalaygian ngay ayam ti King of the North, Abra Solid North Weavers, kontra iti Iligan Isabela Cowboys, kalpasan ti kauna na playoffs ti North Division ti MPBL. Pinarubwatan ti Abra Weavers ti first quarter. Ken ad-addapay nga imariwawa ti University of Abra Gymnasium iti second quarter ang naglepas iti score 52-20 pabor iti Abra Weavers. Gapo ti teamwork ken naingit a depensa ti grupo saanen ang nakakamat pay ti Isabela Cowboys. Nagbalin a player of the game ni Mike Ayunayon nga daan 16 points ken 4 assist. Naglipas, iti score 98-58. Hindi kami nagpapabaya po and nagtitiwala kami sa process kung ano yung pinapractice namin. And wala kaming tinitignan malakas or mahina yung kalaban namin. Basta same page lang talaga kami and yun lang, linalaro talaga namin yung 101% namin pag sa loob ng court. October 18, ti may kadwa pa nagsango ti Abra Solid North Weavers ken Isabela Cowboys iti Caloocan Sports Complex. Siguro ito na yung culture na sinanay talaga namin since yun nga, nung gusto namin mag number 1 sa North, talagang wala kami pinipiling kalaban, so expect lang na same pa din yung gagawin namin. Lastly, message po ninyo sa solid support ng Abreños. Siyempre, yun lang, nagpapasalamat ako sa lahat ng Abreñans na sumusuporta sa amin. Sana wag po kayong magsawang sumuporta po sa amin. Gagawin namin yung best namin. Ibibigay namin yung best namin para po makuha natin tong championship na to. May kadwan a season ti Abra Solid North Weavers ti MPBL ket kampante ken nagtalek ni Congressman JB Bernos nga adayo ti pakadanunan ita ti grupo. Ito kasi yung gusto ng mga tiga-Abra na klase ng team. Yung ayaw magpatalo. That's it. This team was built dahil doon sa prodding ng mga kababayan ko ng tiga-Abra na this is our first time to join in a national league that lalo-lalo na the game we all love to watch. Talagang gusto namin talaga yung hanggat maaari yung competitive talaga. Patchen met ti basketball fanatic ani Heraldo at masansan a panagayayam ti MPBL dito'y probinsya ket mangted na pintas impluwensya kadagiti Abreños. Ado ti talented dito nga nakurang namin iti exposure. Daktalonay nga motivation ma'am ti MPBL. Ado ti agradat aglalo ado ti mapaspasama ka games tayo dito yung Abra. Ti MPBL kat may sayta nga kadakkalan kunakmanlangan nga games ti basketball Kabayatan na saan meten ana itabla ti Pampanga Giant Lanterns ti skorda iti Caloocan Batang Kankalo manipod first quarter. 5 mang ti Caloocan naging 12 a puntos, aging na ibaba ti Bangera grupo 4 a puntos iti fourth quarter. Naglipas iti score 65-61 pabor ti Caloocan. Jessica Boreta, Balitang Solid North.